Jezus Chrystus, переможца, Пасу свету и благодар. Иисус венцит, Христос регнат, Христос, Христос императ. Иисус Христос, переможца, Пасу свету и благодар. Христос венцит, Христос регнат, Христос, Христос императ. Иисус Христос, переможца, Пасу свету и благодар. Христос венцит, Христос регнат, Христос, Христос императ. Иисус Христос, переможца, Пасу свету и благодар. Христос венцит, Христос регнат, Христос, Христос императ. Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, витаю вас у 7-ю неделю Великодную в нашем костеле на супольной молитве. Ахеру Святой Мши складаю интенции за померлых, в памяти Альбину, Станислава, Леона, Василия, Виктора, Анатолия, Людмилу, Станиславу, Иосифа, Анну, Казимира, Ядвигу, Владимира, Екатерину, Ивана, Брониславу, Юзефу, Ивана и Ростислава. Вечно спочин дай им, Пане. Зараз покорно просим Пана Бога нашего, ка посвятил воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте Христу.
Пане Боже усемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, і асвяці гэту ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама учыніў ваду прыладаю тваёй міласэрнасці, бо праз яе ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христус асвяціў у Ярдане, ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэта вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Христа, Пана нашага. Что обяцал я у час хрещения, щиро усього приймаю, годно сповнять Бога наставление, в єдності быть жадаю. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую хрыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне яго валадарства. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинокий, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отця, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який сядеш правоучайця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся.
Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою у славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, каб згодно з Яго обяцаннем, мы адчували, што Ён застаецца з нами аж до сканчэння свету, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяў апостолаў. Калі Езус узнесся на небо, апостолы вернулись в Иерусалим с горы, называемой Оливной, что неподалеку от Иерусалима, на отлеглости субботней дороги. И калі увайшлі, поднялись у святлицу, где находились Петр и Ян, и Якуб, и Андрей, Филипп и Тамаш, Бартоломей и Матвей, Якуб Алфеевый и Симон Зелот, и Юда Якубов. Усе яны сумесна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі. Гэта Слово Божие. Веру, что убачу добрыню пана Украине живых. Веру, что убачу добрыню пана Украине живых. Пан моё святло и моё спаление, кого ж мне бояться? Пана хове життя моего, кого ж мне полохаться? Верю, что убачу добрыню пана Украине живых. Оттого я прошу, паны, толькі гэтага жадаю, каб жыць мне в доме пана ва ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство пана і наведваць яго святыню. Веру, что убачу добрыню пана Украине живых. Почуй, пане, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про тебе кажа мое сердце, шукайте ягоного обличия. Веру, что убачу добрыню пана Украине живых. Читание первого послания святого апостола Петра. Умилованные. Коли прымаеце ўдзел у муках Христовых, радуйтеся, каб і ў час аб'яўлення славы Яго вы ўцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя,
бо Дух слави і Дух Божий спочиває на вас. Тому нехай ніхто з вас не терпить, як забойця, або злодій, або як злочинець, або як сквапний до чужого. Калі ж нехто терпить, як християнин, нехай не соромиться, але прославляе Бога за гэта імя. Гэта Слово Божие. Сиротами каже Пан, іду і прийду до вас, і узрадується серце ваше. Алілуя, алілуя, Пан з вами. і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус узняў свае вочы да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна, услаў Сына свайго, каб і Сын Твой уславіў Цябе. Ты даў Яму уладу над усякімі целамі, каб Ён даў жыццё вечнае ўсім, каго Ты даў Яму. А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі Цябе, адзінага праўдзівага Бога і таго, каго Ты паслаў, Езуса Христа. Я уславіў Цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую Ты даручыў мне зрабіць. А цяпер Ты, Ойча, услаў мяне у сабе хвалою, якую меў я ў Цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя Тваё людзям, якіх Ты даў мне са свету, яны былі Тваімі, і Ты даў мне іх, і яны захавалі Слова Тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне, ад Цябе паходзіць, бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх, і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе, і паверылі, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае. І ўсё маё гэта Тваё, і Тваё гэта маё. І я уславіўся ў іх, я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, і я іду да Цябе. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте на хвилинку. Дорогие братья и сестры, переживаем пригожий час, коли прославляем Бога, дякуючи Богу за Його воскресіння і за небоушествие, за то, що Він підрихтував для нас ті місця і чекає на нас, як на своїх улюблених дітей. Сьогодні ми чуємо Євангелія від Яна, яке каже нам про молитву Єсуса, молитву прославлення Бога Отця і молитву за усіх нас. Бо Він не хоче нікого згубити, не хоче нікого, каб хтось одійшов від Його. Він просить Отця, каб заховав їх у любові, усіх тих, кого покликав
і каго адрадзіў з вады і Духа Святога. Жадае, каб кожны з нас, хто належыць да Божай сям'і, не загінуў, але каб жыў вечна. І мы можам, разважаючы гэту малітву, убачыць тую вялікую любоў Бога да чалавека. Нават стварэнне не мае той важнасці, як вялікую важнасць мае адкупленне. Гэта вельмі важна, бо у пасхальных спевах, у пасхальных малітвах, які мы перажывалі святы Пасхі, Воскрэшэння Пана, там праслаўленне Бога за Яго любоў да чалавека, за Яго ахвярную любоў аж да смерці на крыжы. І от такі вядомы святы, святы Аўгустын, сказаў прыгожыя словы: «Пане, учыні, каб я пазнаў Цябе, учыні, каб я пазнаў сябе». Дарагія браты і сёстры, мы кожную святую імшу, кожнае Евангелле, разважаючы, стараемся пазнаць Бога, пазнаваць Яго глыбей і глыбей. І менавіта без пазнання Бога чалавек не можа пазнаць сябе, не можа пазнаць сябе ў поўні. Я не кажу пра тое, што чалавек гэта ў нейкім сэнсе мікракосмас, і гэта стварэнне Божае, якое да гэтага часу цалкам не збаданае, тым больш не збаданы чалавечы той падыход да Бога. Дарагія браты і сёстры, стараемся ж пазнаваць Бога ў жыцці, бо тады, як казалі першыя хрысціяне, калі я убачу брата, то я убачу Пана, я убачу Бога, убачу Езуса. І сапраўды, калі мы пазнаём Бога, то кожны чалавек будзе для мяне братам і сястрой. Кожнага чалавека праз пазнанне Бога я буду любіць моцна, буду шанаваць Яго годнасць і буду імкнуцца да таго, каб кожнаму дапамагчы учынкай міласэрнасці, дабрыні і любові. Паказаць Ісуса Хрыста, пазнаць Ісуса Хрыста – гэта значыць пазнаць усё. Не пазнаць – значыць страціць усё. Чалавек, які пазнае Бога, ён пазнае ўвесь сусвет, пазнае тую мудрасць, радасць, супакой, пазнае у нейкім сэнсе нават сваю будучыню, не як прарок, але як тая паслядоўнасць пазнавання Бога, пазнавання сябе, бачыць брата ў іншым чалавеку адкрывае перад намі Божае валадарства, і мы не пройдзем міма. Толькі Езус жадае, каб мы таксама, як і сёння ў Евангеліі, моліцца за нас, праслаўляючы Бога, каб мы таксама праслаўлялі Бога і гэтым жа самым выпрошвалі сабе ласкі. Мы вельмі часта, прыходзячы да святыні, маем нейкія думкі ў галаве іншыя, нешта адно адбываецца, нешта іншае я раблю. Калі мы ідзём недзе глядзець на феерверк, то куды мы глядзім? Што для нас самае важнае, калі мы прыходзім в месца, дзе гэты салют, феерверк прыгожы, альбо ідзём недзе ў тэатр, куды мы глядзім? Пра што мы ў большасці думаем? У часе імшы ёсць два вельмі важныя хвіліны, калі Езус уздымаецца над алтаром. Што ў гэтым часе я раблю? Гляджу на феерверк, займаюся усім, толькі не Езусам. У гэтым таксама ёсць пазнанне маёй любові і пазнанне Бога.
Вось баранак Божий, які бярэ на сябе грахі свету. Аб чым я думаю і што я чыню ў гэтым часе? Я просто кажу, можа, усе вельмі цудоўна сябе захоўваюць, але мы вельмі часта тую іерархію пазнання Бога і пазнання свету путаем. Глядзім на прыгожы феерверк, і мы там, імша Езус, і нас тут няма. Мы ўсюды, толькі не тут. У нейкім сэнсе сатана жадае, каб нас, наш позірк, нашы нейкія ўчынкі аддаліць. Дае нам нешта вельмі важнае, каб мы зрабілі ў гэтым, падумалі ў гэтым часе. Ну, але мы ж створаныя Богам на вобраз Божий, маем розум. І Бог жадае, каб тую адарацыю Езуса мы таксама праслаўлялі Бога, хвалілі Яго, славілі Яго. І ёсць тое, што, праслаўляючы Бога, я малюся за сябе. Дзіўна, я праслаўляю Бога, Створцу, а карысць атрымліваю я. Бо Бог не патрабуе нашага праслаўлення, Ён патрабуе нашых сэрцаў. Бо праз праслаўленне Бога мы адкрываем для сябе Божае валадарства. І няхай той перыяд часу, які мы зараз перажываем, рыхтуючыся да урачыстасці спаслання Духа Святога, будзе для нас часам набывання той Божай хвалы, Божых ласкаў у сабе, каб мы сапраўды прынялі тыя дары. Амен. Зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Отцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў. Чакаючы спаслання Духа Святога, ўзнясём нашыя пакорныя просьбы да Бога. Молимся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць Месію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молимся за пакліканых да святарства, каб ахвяра іх жыцця прынесла духоўную карысць усяму касцёлу. Цябе просім. Молимся за вернікаў, каб праз сваё сумленнае жыццё
яны належна выканалі сваю ролю ў Божым плане збаўлення. Цябе просім. Молімся аб еднасці ў нашых сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, каб праз пасрэдніцтва Хрыста яны далучыліся да супольнасці збаўленых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Христом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молимся в интенции этой святой мши за померлых святой памяти Альбину, Станислава, Леона, Василия, Виктора, Анатолия, Людмилу, Станислава, Иосифа, Анну, Казимира, Ядвигу, Владимира, Екатерину, Ивана, Брониславу, Юзефу, Ивана и Ростислава. Как добрый Бог принял их до своего владарства, Тебя просим. Молимся об справедливой супокою свете, Тебе просим. Добрый Боже, Ты выслуховуєш нас і жадаєш допомогти нам. Навчи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все, праз Христа, Пана нашого. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне світло життя. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне світло життя. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне світло життя. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне світло життя. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне світло життя. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. а так само на користь нам и всему костелу святому. Ласковый Отче, прими наши молитвы, дорогие мы Тебе приносим, и празу делу христичной ахвяры, приведи нас до хвалы вечной,
Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усім сваімі вучнямі. І на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму откупленное чалавецтва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разом з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Госанна на вершине, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершине. Сапраўды, Боже, Ты святы, кляніца ўсялякай святасці. Таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тыя падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя хвале. Вспоминаючи смерть и мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи,
что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, капущих нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешенні, і про усіх, хто у Твою ласку дійшов з этого свету. Дозволь ему бачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усіми святыми, які спредвеку подобалися Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкавость упокоить дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху и захованные от усякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам», просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Тебя супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзычливо руки потиснем соседям, всем усмехнемся, будем навек собраны. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу.
Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены повсюдным костелом. Бога безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как мы в шляху до неба силы имели. Ты манной стал веком голодным, для тех, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены повсюдным костелом. Бо так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, заспела нива, пахнет свежим хлебом. Хотя втором землялся наша будня, а хлеб коммуняй тем, кто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены повсюдным костелом. Бо так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешь собраний, коли мы зробим, что Ты загадала, что без Тебя чинить мы можем, Пане, бо Ты для нас життя і сподівання. Пане добрий, як хліб, будь прославлений повсюдним костелом. Бо так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты на крыше отдал життя за грешных, а сам застался хлебом у святыня. Для нас открыто сердце Твое вечно, бо як дітей Ти, Божа, полюбив нас.
Помолимся. Выслухай наш Боже, наш Збавца, и прозудела Ухаристию мацуй нашу веру у тое, что усё тело Костела з'єднається у славе с Христом своим головою, який живе и володарит на веки вечные. Постукать к носкам объявы. Сегодня у нас 17 мая, 7 Великодная неделя. На этом тыдні нас чекают наступные успомины. 18 мая у понеделок успомин святого Яна, папы и мученика. 20 мая успомин святого Христофора Магалана и поплечников-мучеников. 22 мая успомин святой Риты с Кассии Законницы. Наступная неделя, неделя спаслания Духа Святого, зараз триває новенна до Духа Святого. Молимся специальными молитвами. Переживаем месяц май. Майовое набоженство отбываются у звычайные дни после Святой Мши, в неделю после Святой Мши о 10 године. 24 мая на Святой Мши о 12 године у урочистость послания Духа Святого у нашей парафии отбудется уделение сакраменту конфирмации, який уділить ксьондз біскуп Олег Будкевич. У суботу у кандидатов перед Святой Мшой о 9 године споведь саме после Святой Мши. З нашего костела отбывается трансляция. И маю такую просьбу. Там при выходе с костела на столику лежат таблицы, картки с таблицами, где можно записаться на дежурство костела. У костёля у пятницу, субботу и у неделю. Там можно написать годину, от якой годины вы можете тут быть, как костёл был отчинены, от 10 годины починаючи до 17. Прибирание костёла группа номер 1. У субботу так само будем прибирать, упригоживать костёл перед урочистостью спаслания Духа Святого. И у четвер будем косить вокруг костёла. Хто жадає, може приїхати своєю косою і допомогти в этой праці. Дякую вам за ваші ахвяри, праці, молитви. Хай добрий Бог за это вам одудячить. Зараз пісня на виставлення, літання до Матері Божої, новенна до Духа Святого і благословення Святейшим Сакраментом. О, Збавче, дай моці силу нам спошли, один в Тройці, Бог святий, Тебе хвала у кожний час, вечину вічною ряді, дари для станций нас. Амен. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boży, Duchu Święty Boże, Святая Троица, один и Божий, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати милосердности, Мати ласки Божией, Мати надеи, Мати пречистая, Мати беззаганная, Мати непорушная,
Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранешняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева анелов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, королева у неба взятая, королева ружанца святого, королева семьев, королева супокою, королева Беларусі, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Прос Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, сутешальница наша, заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас научай, Сыну Своему нас научай. Памятай, Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, как покинула того, кто от Тебе утекая. Тебе на допомогу клича Твою опеки просить. Гэтым доверием натхнённый для Тебе, о Панна, над паннами и Мати нашей имкнуся. Для Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слова, не погарджай словами моими, али пошлю их ласкаво и выслухай. Аминь. Пане Єсу Христе, Ты предказал Духа Святого тым, хто верить у Тебе. У кожным з нас, обмытым водою хросту, повторяется той самый цуд, який Ты предказал. З глибини наших душ б'є струмень звишприродного життя, криниця якого з'являється Дух Святий. Він освячає нас світлом віри, обуджає надію на воскрешення і наповняє наше серце любов'ю. Дух Святий учить нас так само молитися. Дух допомагає у слабостях наших
бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам Дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Уся наша святасць, наше асабістае падабенства да Цябе, Хрысте, мае крыніцу ў Духу Святым, які жыве ў нас. Таму з верою ў гэта мы кажам: няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. Няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. Няхай Твоё Слово, Хрысте, прабывае ў нас у поўні, каб мы складалі Тае падзяку ў псальмах, гімнах і песнях поўных Духа. Няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. Ты ўчыніў нас праз Духа Святога Божымі дзецьмі. Дай нам у тым жа Духу разам з Табою нястомна прастаўляць Бога Айца. Няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. Адалі нас мудрасцю ў дзеянні, каб мы ўсё рабілі дзеля хвалы Божай. Няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. З'яднай нас з сабою Духам Тваім, каб нас ніколі не адлучыла ад Тваёй любові цярпенне, прыгнёт ці пераслед. Няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. Пане, Ты дасканала ведаеш чалавечыя сэрцы, вядзі нас заўсёды дарогай шчырасці і праўды. Няхай нас асвячае Пане. Просім Цябе, усемагутны Божа, учыні, каб заяснеў над намі бляск Тваёй хвалы, а Дух Святы няхай Тваім святлом умацуе сэрцы адроджаных праз ласку, праз Хрыста Пана нашага. Амин. Перед величным сакраментом поклонимся щиро все, тратить моць старое право, Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, светло Богу вечному утроці, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творца вечного життя, Духу, что от их походит, да Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живешь и владаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. О, Єзу, Господи, песню хвали прими, и будь прославлен Тебе и навек. О, Єзу,
Regina Caeli, Lautare, Alleluia, qui hoc meruisti portare, Alleluia, resurrexit, secundixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.
Амінь. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Сын и Дух Святый. Аминь.
Jezus Chrystus, переможца, Панцу свету и владар. Христос венцет, Христос регнат, Христос, Христос император. Иисус Христос, переможца, Панцу свету и владар. Христос венцет, Христос регнат, Христос, Христос император. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, вітаю вас у нашій святині у 7-ю Великодную неділю. Час біжить вельми хутко, уже наступна неділя закінчення Великодного періоду, урочистість послання Духа Святого. Наступну неділю будемо вітати в нашому костілі ксенза біскупа ординарії Вітебської дієцезії Олега Буткевича, який для кандидатів до бежмування уділить сакрамент конфірмації. Молимся так само в інтенції усіх кандидатів, щоб застали у вірі і були моцні. А херу святую мшу, якою удільничаємо, складаю в інтенції проща здоров'я, Божє благословення для Наталі, Марини, Олександри, Владимира і Юлії у день народження. Щоб ми годно могли скласти эту наисвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий.
свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету. Принимали нашее, які сядешь пророчайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єзу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, каб згодно с Его обяцанием, мы отчували, что Он застається з нами аж до скончения свету, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першого послання святого апостола Петра. Умілованыя, калі прыйдзе ўдзел у думках Христовых, радуйцеся, каб і ў час аб'яўлення славы Яго вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся, каб ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя, бо Дух Святы і Дух Божий спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць як забойца, або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць, як хрысціянін, няхай не саромецца, але праслаўляе Бога за гэта імя. Гэта Слова Божие. Веру Пану, што бачу, добрыню Пана у краіне жывых. Веру, што бачу, добрыню Пана у краіне жывых. Пан — моё святло і моё збаўленне, каго ж мне баяцца? Пан — ахова жыцця майго, каго ж мне палохацца? Веру, што бачу, добрыню Пана у краіне жывых. Аднаго я прашу Пана, і толькі гэтага жадаю, каб жыць мне ў доме Пана ва ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство Пана, наведваць Яго святыню. Веру, што бачу, добрыню Пана у краіне жывых. Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе кажа моє серце, що
шукайце ягонага аблічча. Веру, што бачу дабрыню Пана у краіне жывых. Читание книги Деяў апостолаў. Калі Езус узнесся на неба, апостолы вярнуліся ў Иерусалим з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Иерусалима, на адлегласці суботняй дарогі. І калі ўвайшлі, падняліся ў святліцу, дзе знаходзіліся Пётр і Ян, і Якуб, і Андрей, Філіп і Тамаш, Варталамей і Мацвей, Якуб Алфеевы, і Сымон Зелот, і Юда Якубаў. Усе яны сумесна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 не покину вас сиротами, кажа Пан. Иду и приду до вас, и возрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, Пан з вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус узняв очі свої до неба і сказав: «Ойче, прийшла година, услав Сина Свого, каб і Сын Твой уславив Тебе. Ты дал Ему уладу над усяким телом, каб Ён дал життя вечное усім, кого Ты дал Ему, а вечное життя у тым, каб спознали Тебе, одиного правдивого Бога, и того, кого Ты послал, Иисуса Христа. Я уславил Тебе на землі, виконавши справу, якую Ты доручив мне зробити. А тепер Ты, Ойче, услав мяне у себе хвалою, якую мел я у Тебе перед існованием свету. Я вестил имя Твое людям, які Ты дал мне со свету, яны были Твоими, и Ты дал мне их, и яны заховали Слово Твое. Теперь они познали, что усё, что Ты дал мне, от Тебе походить, бо словы, якие Ты дал мне, я дал им, и они приняли их, и соправды познали, что я пришел от Тебе, и поверили, что Ты послал меня. Я за их прошу, не за весь свет прошу, але за тых, кого Ты дал мне, бо яны Твое. И усё мое — это Твое, и Твое — это мое, и я уславился у их. Я уже не у свете, але яны яшчэ у свете, а я иду до Тебе». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе! Сідайте, будь ласка. Переживаем сёмую великодную неделю. Час бежит вельмі хутка. Наступная неделя — это уже урачыстасць паслання Духа Святого, калі мы будем переживать это великое свято заканчэння великодного периоду. Кожную неделю мы разважаем об тым,
як Бог нас любіць. І сёння мы у Евангелии чуем слова, якія кажуць нам молитва Езуса да свайго Айца за сябе, як молитва хвалы, а таксама за ўсіх нас. Бог нас вельмі моцна любіць, што нават Езус моліцца за нас, кажа: захавай іх, бо ты даў іх мне, я чую адказнасць за іх. Я хачу, каб яны былі там, дзе я. І менавіта гэтыя словы ўсе Езус кіруе да свайго Айца за нас. Дарагія браты і сёстры, ці мы усвядомліваем эту вялікую Божую любоў да нас? Як моцна нас Бог любіць. Толькі мы эту любоў заўсёды часта не выкарыстоўваем. Вельмі часта мы адкідваем гэту любоў праз грэх, праз тое, што мы, як тыя непаслухмяныя дзеці, а Бог мімо ўсяго стараецца, каб мы сталіся іншымі. І ведаеце, ёсць такі вядомы святы Аўгустын, які сказаў: «Пане, учыні, каб пазнаў Цябе, учыні, каб пазнаў сябе». Дарагія браты і сёстры, мы на кожнай святой імшы, калі молімся, калі чытаем Святое Пісанне, мы пазнаём Бога. І немагчыма пазнаць сябе, не пазнаўшы Бога. Бо Бог стварыў нас на сваё падабенства, даў нам душу несмяротную і жадае, каб мы пазнавалі Яго. А такое прыслоўе першых хрысціян казала, што калі убачыш брата, тады убачыш Пана, убачыш Езуса. Менавіта пазнанне Бога вядзе нас да таго, што мы у бліжнім бачым брата, а бачыўшы брата, мы бачым Бога, бачым Езуса. Тады адчыняюцца ў нас вочы на патрэбы блізкіх, тады адчыняюцца ў нас рукі на дапамогу бліжнім, тады адчыняецца сэрца на любоў да бліжніх. Менавіта тады, калі я пазнаю Бога. А Бога трэба заўсёды пазнаваць. І пазнаваць Езуса Хрыста – гэта азначае пазнаваць усё. Іншае не важна. Калі я пазнаю Бога, то я пазнаю ўсё. Усё тое, што мае каштоўнасць. Пазнаю сутнасць жыцця, мэту жыцця. А мэтай жыцця з'яўляецца адказваць любоўю на любоў, дабрынёй на дабрыню, нават любоўю на крыўды, на злосць. Бо гэтага навучае нас Езус. Мы прыходзім тут да святыні і часта тут прысутнічаем целам, а нашыя думкі недзе у іншым месцы. Такое пытанне задам. Калі мы ідзём, недзе спецыяльна едзем паглядзець на салют, на феерверк. Мы едзем на феерверк, правда? Калі мы ідзём в нейкі тэатр, то мы ідзём, каб убачыць у тэатры. І мы, прыйшоўшы на феерверк, нават мы не думаем на нешта іншае, мы бачым на гэту прыгажосць, на гэтае святло, якое ўзлятае ў неба, страляе, і мы глядзім там. Наша ўвага там. Калі мы недзе ў тэатры, ў кіно, то мы таксама глядзім на экран, бо мы там прыйшлі. Ведаеце, ёсць такое, што калі мы прыходзім да касцёла, мы вельмі часта бываем не ў касцёле. От на феерверк, то мы там абавязкова, усёй сваёй сутнасцю. А калі прыходзім да касцёла, нашы думкі часта так далёка заходзяць. Самая вялікая касцёла, малітва касцёла – гэта святая імша, так? А яшчэ на святой імшы ёсць вельмі два важныя моманты,
про яких казав папа Бенедикт XVI, заохочуючи людей до адорації Святейшого Сакрамента у часі Святої Мши. Це тоді, коли Ісус у руках святара узвышається над алтаром. Берите и ешьте, берите и пейте. Где наши думки тоді? Я говорю, часто наши думки в эту хвилину и в очи не углядаются у Иисуса. Мы думаем про нечто иншее, а это важнее, чем фейерверк. Там мы все, а тут думки часто наши відходять у інший бок. Так само вось баранок Божий, який бере на себе грехи свету наприкінці мши перед комунією. Про що ми думаємо? Ці ми розважаємо про те, що до мене прийде володар володаров. Прийде до, каб я його спожив, берите і ешьте це тіло моє. Прийде, каб мене вилічить, оздоровить. Кажу до того, що знаходячись тут, ми повинні знаходитися тут не тільки своїм тілом, виконуючи обов'язок пам'ятати День Святий святить, треба бути у святині, але треба тут знаходитися душою завсюди, серцем, очима, переживати те, що відбувається, бо во всьому цьому є великий сенс. Так, вельми часто сатана підсовує у такі хвилини нам різні думки, і дренно, коли ми на них згаджаємося і їх переживаємо так далі. А насамрэч треба спинити свій зрок, свої думки на нечто інше, а убачити Єсуса. Убачити того, хто помирає на крижі, хто сьогодні молиться за нас, щоб ми були у той хвалі, яка підрихтована. А ведаеце, є така ще дивна річ. Молитва прославления Бога. Коли я прославляю Бога, то я сам з гэтага черпаю ласку. Представляете? Я никому допомагаю на землі, так? Я рад, що некому допомог, але я допомог комусь. Але коли ми молимося до Бога, то усі ці молитви, які ми зносимо до Бога, прославляючи Бога, йдуть нам на користь. У этом есть такая великая таємниця Божої мудрості і Божої любові до кожного з нас. Так само, усе, що ви учините для найменшого, для мене учините, а в свою чергу учините для себе. Нехай же час, який ми зараз переживаємо, час підрихтовки до урочистості спасання Духа Святого, буде наповнений молитвою хвали до Бога, удячності до Бога за Духа Святого, а ті дари, які ми отримаємо в урочисте спасання Духа Святого, нехай допомагають нам у житті виконувати те життєве покликання. Амен. Зараз визнаємо нашу віру. Віру в одиного Бога. Отця всемогутнього, створителя неба і землі, усього бачного і небачного, і у одиного Пана Єсуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога сохранного, Бога сохранного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого осталось, и Он для нас людей, и для нашего спасения пришел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком. Придала Отца за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова выйдет в хвале
и Яхова владарства не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест, для отпущения грехов и чекаю воскрешение помилования и життя вечного. Чекаючи спаслання Духа Святого, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за святый костел, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць Месію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молимся за пакліканых да святарства, каб ахвяра іх жыцця прынесла духоўную карысць усяму касцёлу. Цябе просім. Молимся за вернікаў, праз сваё сумленнае жыццё яны належна выканалі сваю ролю у Божым плане збаўлення. Цябе просім. Молимся аб еднасці ў нашых сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Цябе просім. Молимся за нашых памерлых, каб праз пасрэдніцтва Хрыста яны далучыліся да супольнасці збаўленых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Хрыстом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся интенции этой святой мши, прощения, здоровья, Божьего благословения для Натальи, Марины, Александры, Владимира и Юлии в день народжения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в справедливости, покое у свете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты выслуховываешь нас и жадаешь допомагчи нам. Навчи нас тримати Твою допомогу і дякувати Тобі за все, праз Христа, Пана нашого. Аминь. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, да мне світло життя. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне світло життя. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне світло життя. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дары, какие мы Тебе приносим, и прозу дело харистичной ахвяры, приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Аминь.
з Пані. И с Духом Твоим. Гору серцини. Узносим до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Ён падчас свайго змёртвых-паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ўсім свеце радуецца воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы няспынна ускрикаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы і крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя хвали. Вспоминаючи смерть і змертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія пастулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі і ўсімі святымі,
якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутную едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темно, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от усякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. У Твоего владарства и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак. Спокою сим нам, Боже, спокою сим нам. Доброзычливо руки потиснем соседям, всем усмехнемся, будем навек собрани. Бог помеж нами, Бог между сими нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Пусть баранок Божий, вот той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, мне не правда, как Ты вошел в меня. Але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пане добрый, як Хлеб
костелом. Вот так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, Как мы в шляху до неба силы имеем, Ты Манной стал вандровником голодным, для тех, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый хлеб, будь прославленным повсюдным костелом. Вот так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. жниво Настало, радуются люди, заспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша будет, а хлеб коммунией кроме неба. Пане добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты Нас своими назовешься брами, коли мы зробим, что Ты загадал нам, что ж без Тебе чинить мы можем, Пане. Вот и для нас житье и сподявание. Пане добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты На крыше отдал життя за грешних, а сам зостался хлебом у святынях. Для нас открыто сердце Твое вечно, бо як дітей Ти, Боже, полюбив нас. Пане добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Молимся. Выслухай наш Боже, наш Збавца,
и прозудел в Евхаристию мацую нашу веру, тое, что усё тело костела з'яднається у славе с Христом своим головою, яки живее и володарит на веки вечные. Послухайте краскам об'яви. Сьогодні 17 мая, 7 Великодная неделя. На этом тыдні нас чекають наступні успоміни. 18 мая успомин святого Яна I, папы и мученика. 20 мая успомин святого Христофора Магалана и поплечников-мучеников. 22 мая успомин святой Риты Скасии законницы. Наступной неделе, 24 мая, урочистость послания Духа Святого на Святой Имши 12 године будем вітать в нашем костеле ксенза-біскупа Олега Буткевича, який уділить сакрамент конфірмації для кандидатів до принятия этого сакрамента. У суботу запрошаю до споведи кандидатов перед Святой Имшой о 9 године и після Святой Имши так само. Сегодня будет репетиция перед уделением, перед этим сакраментом. 31 мая в нашей парафії так само урочистость першої святої комунії у дітей, які 2 года рихтувалися до этой великой події в їх житті. Захочу так само до молитви у інтенції дітей, їх батьків. Так само у суботу, після Святої Мши о 9 године, у детей будет споведь, потом будет репетиция. И 31 на Святой Мши о 12 године примут первый раз тело Христа. При выходе с костела на столику лежат картки с таблицами, где можно записаться на дежурство у костеле на пятницу, субботу, неделю. Початок дежурства от 10 годины до 17, бо шмат приходит людей. У эту пятницу, субботу, неделю был 1 человек. Дежурив, дякую. Може, у наступную пятницу, суботу, неделю будет больше нас, бо на пятницу уже записалось 2, кто будет дежурить. На суботу еще никого нема, на неделю так само нема. Дякую, кто згодится побыть у костеле тут, и каб костел был отчинены. Бо ёсць шмат туристов, кто цікавится. Вельми удячный. Прибирание костела, группа номер 2. Дякую за ваше ахвяраванне, за працы, за молитвы, якімі прычыняеце да ўтрымання аднаўлення нашай святыні. А добры Бог за гэта вам адудзячыць. Таксама ў нашым касцёле адбываецца выстава Павла Кандрусевіча «Домус Домини». Можна знаёміцца, дзяліцца, камусьці распавядаць пра гэта, каб прыходзілі, наведвалі выставу. Добрага вам дня. Доброго працоўнага тыдня, хто можа адпачываць, таксама добра адпачыць і прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами И с Духом Твоим. Схилите головы на благословление. Бог, який праз мертвых повстання свого одинародного Сына спасла вам даре откупления и усыновления, нехай благословить вас и наполнит духовной радостью. Аминь. Откупитель Иисус Христос, який назавжди одарил вас справдной свободой, нехай дасть нам уделу вечной спадщине. Расхруств из мертвых повстали с Христом у веры, нехай праведное житье вас поеднає з ним у небесной айчине. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите в спокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Силує долини гори,
честь отдайте. И на суше, и на море, и в поветренном просторе. Все Марию прославляйте, скреток ей вянок спрятайте. Все Марию прославляйте, скреток ей вянок спрятайте. Боже, Здравия корона, прозанет, прославлена, и земля, и небо пані, будь завсёды разом з нами. І земля, і небо пані, будь завсёды разом з нами. ручайки Своїм журчанням птушаняти щебетанням, істоти всі живые, славьте знані ви Марию. Істоти всі живые, славьте знані ви
Аминь. Нехай вас благословит Отец, Сын и Дух. Все явно.